Ni lava ku hlamula comment ya nkulukumba loyi Themba lani. Nkulukumba loyi swi tikomba onge i zonda Mr Post hi mhaka ku ri Mr Post i holova na Benny Mayengani. Ni tlange e nghoma ya Mr Post ni karhi ni vula ni ku i bihile album ya yehe yi kahle swinene. Ni lava ku ku byela xin'wana hi Mr Themba, mina Benny Mayengani ni n'wi favor swinene ene tinghoma ta yena ti tlanga. Eka album ya yehe ku ni tinghoma leti ti nga my favorite. Mr Post na n'wi favor na tlangisa tinghoma ta yehe ene ku na tinghoma leti nga my favorite eka album ya yena. So ku ri i lwa na Benny Mayengani me ni nghena kwini? A ni nghene helo kokwalano futhi a ni va compare vanhu lava va ri vambirhi. Me ni wa vona va ri best ene futhi a ni entertain nchumu swa tinyimpi ta vona. Me a ni nghene helo hinkwavo i ti-artist ta ka Gaza ene na ti-support-a na ti-favor hinkwato. So n'wina hi Mr loko mi zonde munhu because of mo sport-iwa hi swa ku a mi swi tivi me ni vona nge n'we a mi tlharihanga a mi munhu wa ku tlhariha because of mi zonde munhu. Sweswi loko no mi vutisa ku wa mi zonda Mr Post mi ta ni byela ku hi mhaka i lwa na Benny Mayengani ene swilo swin'wana swa ka swi lavi n'wina n'we ma swi tiva swa ku tinyimpi ta vo tsukele kwini. So hi Mr a hinkwerhu hi fanaka na n'wina, a hinkwerhu hi fanaka na n'wina.